Haga election ban jet yu Chief Executive Member Bathamai ke Chante Hills Autonomous District Council CHADC belapanya du Chairman Dr. Sanki Shangpung hapok a yeng darbar thawan ke council haga no phai sngi ar Frederick Rumpang arjar opsan nagbenta arngut ki balathap kerteng kita uba madan bai rambai berba thombor siwan lashim menta tangkumba arphungut ki MDC lain no Chairman kat baki MDC ke Voice of the People Party VPP pat barok prangut ki klamwan nishim benta Hakni ki election ba thombor siwat la sachet biang ko museum dagabayo khanya vote katba ba madan bai rambai pat tanglai vote hadien ba thombor siwat la sachet ki MDC ba kanthop ba madan bai rambai ba hambar tas nong tudu ba Christian Langstang ba Moonlight Parian ba Rikot Parain ba Wailat Dami Sangshai ba Medling M Swear bat kiwe pat kila kitbok kitruang ba thombor bon trai bahai kam bat yalam bahai council number hakin rus nam bladep kalamat ikching hiran pisa Nagalang u chairman ru aba ai jingket bok jingket ruang yu CM badang sudap sachet biang la kunturu yu barok ki para MDC bakin buram ke yeng darbar thau ain ke konsel berbani trailang rengkat nadu ki badan nagalang sanshar balyang persya hakba ma uru ko mu chairman un penyaj hok ke darbar klam ganu jingsha shiliang ula pen pauru jing sngau diau ban yu i barok ki MDC ke VPP ki klam wan mi apok ke yeng darbar haga sin syong ke baar nagbanta banjet yu CM katba sin syong benengkong nagbanta banjet yu chairman permestep jong kanihi kesngi kilai dan lang baro sabnan ong kam ulang in members report wa yu san kisian siatu wa san kisian goreng ke experience ke champagne ke tip lalu tu dah berklik di council demi dengan skem mar ke nale wa hakani gatam yu ko borong council buku yang ro kali ko sosi kerja council mana report wa kalian yang kini newly elected members yang dah Voice of the Party yang kuat ini kita curi kam council negeri apa. Naduk ke first day, naduk dewan maniu orang council man memang disiplin haki. Dan yang nak report council man, terapan council senior, social state, dan ini sikmat itu lebih kami members tu upun tu lebih disiplin jampi. Mana kaliannya darab setengah ini sikmat. Ngambilah luar komisi dan lalu nak poster mulai kat orang. Lagi yang nak report sikan kita kegang lagi, wah ini boleh kendap, masuk ni kena ngecai, waktu ini kantam, jadi start sempang, bahkan mesin kue kerlang, klaim bikin jadi nasional ke parti, kena kantam atau umani kinteli, dengan tak tahunya yang menjadi bukan baik, jauh ini. Dengan ini proses kurang, kurang limited. Let us unite together for the interest of the people of the district and for the state as a whole. Habatin, pej bahagi kishab plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya